Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuras semoga mau bisa di kedaya gamata mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Ia wajib ekode tapi gaui madosaki. Untuk menghindari madosaki nasabah bermajelis ta'lim, maka dari itu izinkan saya mengulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sinina toma-toma lebihkan selesura malebihkan jamaah pengajian yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu sebagai perwakilan yang saya ta'zimi, yang saya hormati, kita banggakan dan kita selalu doakan bersama, mudah-mudahan sehat walafiat. Bunda kita, Ketua Muslimat NU Kabupaten Sidenreng Rapang, yang cantiknya luar biasa hari ini. Karena pancaran serta keberkahan dari itu sehingga napacin rolamaneng jamaah mancaji cantik. Demi natawai ustaz. Punai bola yang saya hormati, pengurus masjid beserta anggotanya sekaligus sahabat serta sepenanggungan kita di Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidenreng Rapang. Mudah-mudahan kehadiran kita semua mencaji wilalem patampa barakat nafallahu subhanahu wa ta'ala nawadingi riyamasi lino makuto paro akhirat namati insyaallah. Alhamdulillah kesyukur tandrigangka pakaraji puasewai pakatunai aleta riulona puasewai nasabari nasabah pangindri makuto para pamasinan nasibawai ilulena mencaji wisaba di tengah-tengah kesibukan kita semua. Nawiringi acino ngangati makuto para tepek dan nia asaginang waktu hadir lilanai unronge untuk menghadiri rangkaian acara pengajian dan safari majelis ta'lim. Mudah-mudahan waktu yang kita luangkan, materi yang kita keluarkan, makutoporo jama-jamang iya angkai ipasalah, mancaji wisit bisa birioloda Allah subhanahu wa ta'ala, maka da angka igau isi di pasuruan agama.
Salawat dan salam hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Sinina jamaah yang dimuliakan Allah. Okui akkalinongange biasa kita werep wa Allah Ta'ala na pangolong puasewai keadaan situasi ia manyamalad dan sadipapinat dinge mulai sau nyawai tarimai makuto paro ia kombinasat tak meloki makuli-kuli lolongan ngirituju rekir situasi yang seperti itu. Hal ini kemudian kita namakan dengan nikmat karunia dan niat papinya mempule rifang Allah subhanahu wa ta'ala. Niatnya di sisi lain. Angkato nangka na pangolonga ki fuang Allah ta'ala marajib papinati tak mulai. Denasau nyawa tak tarimai. Dan niat maranaka nyawa tak mulai keadaan tersebut. Hal tersebut kita sebut dengan bala, musibah, yarega pacoba. Angkami malak de, angkato si tengah-tengah, angkato maringa. Yari tujuh rekero dua hal na pancaji ngeki puang alata. Itu pun marigagam. Maku itu cuman ASN yang dilarang begini. Kalau Ustadz tak. Dua hal na pancaji ngeki puang Allah Ta'ala. Angka-angka nama susah, angka-angka nama nyamang. Hal tersebut ketika dikumpul mancaji takdirnya Allah. Pakai toto na puas sewai. Ya senge takdir purana patuini puang Allah Ta'ala. Purana panasani puas sewai. 40 tahun na riolodi na pana ijaji ngat tau melo mulai ria senge takdir. Jadi ia roduai pasal purana patuini puas sewai. Angkanang kata masusah, angkanang kata manyamang, angkanang kata marajing, angkato nang kata saubak pinat dita. Angkagak koe biasa manyamatut mapamulay lelat tu tangaso. Digaga. Angkagak koe masusah tu mapamulay lelat tu tangaso. Iya kong kamakwar masijak tumatawa. Di pagaga matawa koe. Walaupun raut muka sudah tidak seperti dulu lagi, tapi semangat kita untuk beribadah insya Allah masih tetap ada. Ya senge pakai toto na puang Allah Ta'ala. Ya senge takdirnya puang Allah subhanahu wa ta'ala pura na panasani ripal lawangeta. Dan niya puang Allah Ta'ala na pahang. Makre iya ronelori sitongan na atakku manyamang ini. Dia na melo masuk saya. Ia na maringangnya. Ia elo na atan na pangala ta'ala melo minareko tututu ilampue. Dia na melo kumati lampu. Dia na biasa mati lampu ki kampota. Agapi. Magurang igarewe na bakari. Maga ko padalok iti si digalot talok do yopor. Iya elo na atak kuna sa pangalatala melo mi manya matutu. Nike pura na patu ini pangalatala tapi di balik pengetahuannya Allah na paham makada melo mi toli panyamangi atak ko melo minareko. Saututu ipapinat dinna. Dena melo ko yaringnya abala. Nang kakinding abala na pancaji puang Allah Ta'ala. Unro akamasena puang Allah Ta'ala na panasay abala melo na pangolongaki. Na patiwi pacoba iya ang kay melo na wairing rilalan na akalinongata. Pura na paham makadadi ta melo iwireng musibah. Gangkan na abala iya ang kay na pancaji. Abala iya ang kay na paturong. Abala melo na pangolongaki. Pura napa si bawah ini rasa bak patau makuto por pak burah.
Dan karena rilalanna aku rangi makadai pengallahu subhanahu wa ta'ala fa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Malangok manang ir bacai tabala manang alhamdulillahi rabbil alamin. Tisa mana betuana alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kau ni makuramo pa na pala nila palanna na isan ni ayakna na isabetuanna na pahang akatana lahiran na rilalan na pangkaw na asoso mega mo pa man noko na napangulungan ni Pangala Ta'ala makada iya ko napulay ko abala. Iya ko napulay ko susah, iya ko napulay ko pacoba, nawirik ko Pangala Ta'ala, agagade na situju si bawa pangilaran mo, waday. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Majapun na sidin na siwa-siway, ulimanang ngiri Pangala Ta'ala, na mati tungke siwa-siway. Rewa tui ripangallahu subhanahu wa ta'ala sambungi namo iya lisuto ripangallahu subhanahu wa ta'ala iya ko iya ripake de gaga na susah de na tarana kaiwi namo mate lampu no manang kamana je lampu iya ko de na mate kosoy wani si iya ko de na mate kosoy wani iya ko de na mate ko wani aso aja na tarana kaiwi kuramakku ni toto apa namo mano kok ki furamako to mani imak kedelonge melo niaga ay pakilo manang okoy jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala iya rekero paburana Allah Subhanahu wa taala patawan na werengi sarik ko mangi manyamangi papina dita deta masusah deta marajik papinadinge. Namun di sisi lain, Andre Guruta natarong dua telu amalan. Sehingga wading napabilay napalisip uli ri abala iya engkay napangulungan kirilalan na akalinungan ta. Gangkan na makaray. Nigi melo ipabilay uli ri abala na pangallahu subhanahu wa ta'ala rilalan na akalinungan na. Sarikwang mangi pamigaywi milaw toba ri pangallahu subhanahu wa ta'ala na niya milaw dampar ri padatta ri pancaji. Pamigaywi milaw toba ri pangallahu subhanahu wa ta'ala na niya milaw dampang ri padatta ri pancaji. Kasambungan na dinawading tapahan itu dito kasi bombe koy antara majelis talim dito gaga sisirati wadi saliwangia wadi mode ko matappa upas sali ko matappa insyaallah wa magi-magi riulo na pangallahu subhanahu wa ta'ala na patagilimanan at ita siya maama insyaallah. Nigi melo ipabelay pole ri abala na pangallahu subhanahu wa ta'ala pamigay melo toba ri kwasewe na melo nampa ri parat ri macaji. Ilo toba kiri pangallahu subhanahu wa ta'ala cuman terkadang ia patumelo melo toba na ri ko isadari asalangangnya. Cuman terkadang ide atana Pangala Ta'ala biasa dia tumainga maka kesalangan ki pale ri puasewai. Biasa riolona puasewai madosa ki sitongan na nekede tumainga. Dia tu sadar. Law ni majelis ta'lim biasa mo papule dosa. Tapi insyaallah tania jamaana safari majelis ta'lim yang ini insyaallah dibagi ngang ibib pa nabuka idos na sampai 2 misa na
Giling. Syukuru ni nangka. Tapi si tongan na. Yer ko yering pole ri papidale tarilala na akalino nga ta iya to si tongan na pole ri pangalata ala. Aga nilo pangalata ala kung kanawering. Kasi di ba nilo pangalata ala? Ya kung kawere ko sukuruki, cede togi, mega togi, mompa togi, manifi togi, silalut togi ya regana de. Aga nilo pangalata ala. Sukuruki. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya kumu syukuru ki Pak Beri na pangalata ala, aga janji na pangalata ala. Ku tambahin aku. Ketika engkau kufur, engkau ingkar, azabku sangatlah pedih. Pacalan na pangallahu subhanahu wa ta'ala masaropasina. Nike perlu tapahang. Biasa kita makan, 2 mie isa 6. Pada dasarnya itu tidak bersyukur. Pada hakikatnya iron ini syukuru ki Pak Berena puas sewai. Wadi jaji panitia ini si bawat kami pampiangi pada hakikatnya itu boleh di pengalata ala papidale ta itu ta syukuru ki Pak Berena pengalata ala. Ketika engkau ingkar, engkau kufur, maka azabnya Allah sangatlah pedih. Ia sengi azab maka itu to riolota. Ia pacalan na pengalata ala, ia puangi mapasiwala mapasilenereng. Ia robacana, ia kode na pitangi puang Allah Ta'ala, ia rosilalona, yakini bahwa engkanang kamatuk na paitangi pacalan na puang Allah Ta'ala. Ia kode na bawolengang iritujun na akalinongata, na tarong kirasorimondrin na mati, pasti dan pasti ipangolongang iritujire kiro dari segala sesuatu, ia na pangolongan rilalena akalinongata. Ia na tunasabari sarikuang mengi idi rupa tawe idi atan na pangallahu subhanahu wa ta'ala tapamigewi toba tariuluna pangallahu subhanahu wa ta'ala nasaba ia tu pangala ta'ala malakda na purannu malakda na poji atan na ia simata tobae melok damper ri atas salangenna ri pangallahu subhanahu wa ta'ala. Ya tuna sabari, rimon ripurata masempajang, rimon ripurata pegaw ipasuran na pangala ta'ala, disyariatkan sarikwa mengi kita beristighfar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya tabi. Nah parentangan ki sarekwamang kita beristighfar rimon rifurata pego ipasuron na pangallahu subhanahu wa ta'ala. Ya komelo akkalang ipake sitongan na ya ko pura ki masampaya ka mesti syukur mi alhamdulillahi rabbil alamin. Magi purani pego pasurong. Tapi di dalam na rekero pakasibian iya yang kay pego. Wadi jaji engka kesalahan, engka kekeliruan, ada ketidaksempurnaan ipegau dilalan na sampajangi. Gangkana na parentangan ni sarekwam mangi beristighfar ki rimondrina purata pegau pasuron na pangallahu subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang kedua, tapamigewi milwa damper di padat tak ripancaji. Irya sengi rupatau degaga si di rupatau degaga ja na cek de mua. Irya sengi rupatau degaga tau degaga de cin na cek de mua. Jadi ia rupatau angka de cin na angka to atak generna. Angka asalangan na angka to papi de cin na. Angka 7 na pegau angka to salah. Itu manusiawi. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah, ya kosi runtuk-runtuk ki. Mari kita sama-sama saling memaafkan rilalan narekiro. Namuni pada dasarnya de na ipaham manessa tegai atas salangan ia engke rilwa dampeng ripada tak ripancaji.
Agalak-galak ki melok dampen nasabak Nabi sallallahu alaihi wasallam na puji umatna ia si mata engkai melok dampen di atas salanganna. Neye kia lebih na puji pina bitta umatna ia si mata mak dampengi atas salanganna umatna. Jadi na puji tu Nabi tak narik komelok dampeng ki atas salangat tak. Neye kia lebih na puji pi Nabi tak narik ko tak dampengi atas salanganna pada tak ripancagi. Tapi yang kata aja itu biasa. Ya konasan sakit ni hatiku. Engka ni bali bolana pole mah. Pole melok dampen sang. Ciana, pura ciana. Pura tonak melok miciah. Ya Nabi tanah poji nare kotor ya dampangi. Pada tak rifancaji. Neye kia bina puji pipong Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu angkai mak dampengi atas salanna padanna rifancaji. Riolode na pada miluat damper ritujunna atas salangannya. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira. Okri pala wangeta. Tega itu nrui. Magalak ki melo dampeng. Atau magalak ki mak dampengi atas salang. Atau tak dampengi atas salangan atau ke salangnya koridi. Riolode na pada nelo dampeng. Ia ritujiri kiro. Pada idik manik kapesa i aleta. Pada idik manik sapai agaga patujue rilalenna akkalinonganta. Ia mitu na mega si bombe nareko de gaga melok mengalah. Pada nasang itu jualena. Padahal pada salah. Sidi Masiriati, Sidi Matojo hati, pada lasati, gangkana hatimu dan hatiku tidak pernah nyambung di dalam kehidupan. Iya nana baci agamai. Sedangkan itu jerekero si pamase-mase ki rilalenna akkalino ngatta ia tunola lete papidale na pangala taala. Nigi si sambung atinna padan na ripancaji maka malomu tu dalle ia angke silele rilalenna akkalino nganna. Coba nita pikiriki. Ya ko si bombe ki bali bolata nama dodo cedek ki dia tu agak boleh cilengi ki. Neng kalinga kareba makare dia nang kawita si A tegi law na sama dodong itu masa mampulo nasa boleh ni kecileng na sa dita urapi dia urapi padahal naliwa bolana magai hatiku telah terluka. Dito gaga makua. Dito gaga. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu pamigay milo dampeng, pamigay milo toba ripang Allah Subhanahu wa taala, dan niya milo dampeng ripadata ripancaji. Insyaallah. Ya kulisu kimatu majama-jama ki. Walaupun nasa dito ko si bombe ya tapi majama-jama ni gana misangi angka atas salang purai igaukeng de na isadari de tumainga de na yatungka salinglah memaafkan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nataronga ki amalan sarekwam mangi nalesse ki pole ri abalae rilalanna akkalinongata pamegewi sikirita pamigewi mengerangi pengallahu Subhanahu wa ta'ala.
Pada hakikatnya ya sengi sikiri rampi-rampi pakarajai nanian rannak-rannai asam malabina aku asangena makutoparo keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sikiri rampi-rampi mengagungkan makutoparo pakarajai aku asangena Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pada dasarnya itu adalah zikir. Nah iya ya sengi zikir pakarajai Allah Subhanahu wa ta'ala malakda iri tujiri kiro mancaji patola abala rilalenna akalinongannya. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu diriwayatkan engkasi di atanna Allah Subhanahu wa ta'ala nabi asai masik kiri rilalenna akalinonganna tegaga wattunna tannanalise kiri tujiri kiro sikiri rifang Allah Subhanahu wa ta'ala tudat-tudang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim liui subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Sambil minum kopi, sambil minum teh, sambil baring-baring, sambil main-main dipakulingi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kanang kasiwawantu ya ro'atan na Allah Subhanahu wa ta'ala lawi malumilopi o kitasi. Ako boleh pacubana po ng Allah Ta'ala. Natapok po pamaraja lupina gangkan na natiwi matang ngatasi de ulim mewaiwi alina. Nasabak tau napuyasahay masikiri. Nasabak tau sisiyo atin na nasabak akwasangan na po ng Allah Ta'ala. Dilalang asosona si mata masikiri. Ang kani abalae. Angka ni pacubana po ng Allah Ta'ala. Nareko akalang melo ipakin nawa-nawaiwi. Angka ni ritugir kiro ipangulungan na sa musibabat tua. Rilalan na akalinungan na. Niyekya dengan tenang. Ritugir kiro si mata na pangulo. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tolina pakuling ritugir kiro gangkan na. Ang kapatulun na Allah Subhanahu wa ta'ala dari jalur yang tidak disangka-sangka. Ada seekor ikan nasurong ilupin na mapiring lo timirin na dasi gangkan na salamai lapungatan na Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab kemudian diterangkan sedangkan giritujun na akalinongat ta nafaitangi lahirang ritujun na rekero rampi-rampingang akuasa ngena Allah Subhanahu wa ta'ala rilalan na sikiri nafaitangi faedana manfaatnya pamalakna Allah Subhanahu wa ta'ala apatah lagi mati riasuri mundrinna Allah Subhanahu wa ta'ala ia de gagar itu jere kiro rampi-rampingang madicin namun isi kali mua itu jere kiro tenawalang wasiwai nasabak pamala ia singumpungan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ya ko tudat-tudangi ko pandrungi. Maka da mo gaji ro pandrut tawe. Itabe ito timoreng. Ya ko kitimor maka da itaw pandrung. Ya ini agak lada-lada ya tuh. Apapun bahasanya, apapun kalimatnya, yang penting tapahan. Maka dak panru maka dak lada-lada ya tuh. Yang penting dia tuh maka apapun makanannya, yang jelasnya minumnya tetap air. Jemaah yang dimuliakan Allah,
Tudangi oki lada-ladae. Tudangi oki kaderai. Liu-liu ki kondro liu reta. Nareko angka watutta masagena rampe-rampe ritujere kiro kalimat apa sewangi sikiri riulona pamallahu subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Nama janji patola abala rilalana akalino kata. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, amalan natarongki sarekwam manginalis ki poleri abala iang keripatiri lalna akalinonganta tapamigayuni pasidakata. Tapamigayuni pasidakata. Irya sengi pasidakka makbereangi agagaripunnaye. Apakah itu fisiknya makutoporo manfaatnya ia angkeripunai. Nama keguna ritu jere kero rilalena akalinongannya semata-mata mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ya sepasidakah. Jadi aja tapahani maka dia paya semasidakah kumabere kisi sebu, 2 sebu, 3 sebu, 5 sebu dan seterusnya. Angka pasidakah waramparang, angka pasidakah manfaat, angka tori tu jere kero pasidakka saukinin nawa. Idi wadinge, idi mapunanye waramparang asidakka kinasaba waramparatta. Idi mapunanye waramparang asidakkangan ngisaisa. Ya kota poji waramparatta. Tawiringi taulengi na tiwirat kilatur ya surimundrina pangallahu subhanahu wa ta'ala. Pak iya koi di TV mana ngi detu tulet TV mana ngi. Ngkana 2 oto tak detu tulet TV mana ngi letu akhirah. Tasidakkan ngi siddi. Ya kongka motoro tak 2. Kak detu tulet pakai mana ngi lo akhirah. Tasidakkan ngi siddi. Ya ko matana ita sidakkangan. Maka dak berangi motorota. Iya nero. Aki gunana motoro kapake lo mama jelis ta'lim. Angka bali bola tak maparlungan kita tinrengangi. Angka tau melok make gunangan itabe talay. Pangkat oje tu. Namo motoro nami melo inrang. Rajipan. Tapi dia gagak ko ini insyaallah. Dito ga ako kampo tayo didi. Dia gagak kampo na salah. Ang kay waramparang na sidak ka kinasaba waramparang. Tanya to amigangan na nalalung agamata. Niyekya ia macam ninge ia ikhlasin dan ia ridho karena Allah ia naturiti jere kiro dia sengi pasidak kahagikan. Tapole ka ustad o ko waramparangin namunya makurato. Aga na wasidak kangen. Ya ko makurangi re waramparangin. Ne kya pole kiri tuju na akal pemikiran. Pikiri kan atas sidak kangen. Namo tu mator majelis taklim pas sidak kato sitongen na. Berkomunikasi untuk melakukan majelis seperti ini itu pasti dekat. Pasti dekat maraja. Magai. Ditijeri kiro matoro agagama decing. Matoro agagama kesing. Matoro rilalana. Patatong agama na pangallahu subhanahu wa ta'ala. Sige pasti dekat maraja rilalana akalilungan tak. Cuman ya rose saatan na pangallahu subhanahu wa ta'ala. Ya ko angka aga-aga. Ijanci na niya. Rigaukan nasaba. Papole. Wasile. Ia minasa wasile na reko. Nitay lahir pak kita mata. Nitay nasaba. Pak kita mata ulu. Watakasara. Gangkana. Ia natuna biasa mega kajajia. Ia ko gore o masigi
hayya 'alas shalah. Iro to mengkalingai hayya 'alas shalah, law manang ka masige masampajang. De. Magi na din na law manang. Nasaba iyaro aga ijancingangi, iyaro aga miloe nalolongan nasaba panggilan hayya 'alas shalah, deni tay nasaba pakita mata kasarana. Malindrungnya palanna, padahal na pang. Maka da iya koloki masam pajak berejama, cicengi masam pajak berejama, beka 20 kipitu masam pajang ale-ale, malak da mo pinapoji pangala ta'ala, iya ro cicengi masam pajak berejama. Nisam, niyekia, deni tay nasabak pakita mata kasarakna, deni tay nasabak pakita mata ulumna, aga ijancingan ngikolikir, wasiletna iya hayya 'alas shalah. Makanya dia nalau. Tapi kita coba gare. Ya ko pura anu aga sana, pura loro ada pengumuman. Diumumkan kepada semuanya. Matu ko purai asara pura ki masampajang asara pada hidup paiki. Lau si pulung oki yolona masigi nurul huda bulawata. Angka sembako melo ya bagian. Tete siaga nang kasiasa. Hah? Pura loro na sampai ka iya ko ang kayo pwede mi man nanalisu. Mon romiman ni. Pura piasara na melo ya bagian. Mon ritu da saliwang. Kalamanda din na sampajang asara. Magay nasaba nita lahiran na natanga rito ju pakitan na aga melo iya bagian. O koni tumunro peranan dari asangnya tepat keyakinan apa sewanger di Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya datu nasabari nabita mapamula pamulanna letuk nasalai Makkah degaga na dawangan degaga na ceramangan nabita sangadina kalimat tauhid ame taurar di Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali tapa migewi sidak kata. Tapol lekar itu juna warang parange makuratui fikiriku. Angkamu pakulean nawiringi pengubahu Subhanahu wa ta'ala. Iya to naro pakuleta, iya to naro tanagata, iya to naro kekuatata. Tas sidakah ngarilal napuriwi pengubahu Subhanahu wa ta'ala. Termasuk itu tanagata maka kuang kita. Tasidekang sitongan tasalaiwi bola tu dangesta, tasalaiwi aktivitas asosota, tasalaiwi jama-jamang keseharian kita lo 10 rilalan na onrongnya tenaga kita mancaji sabi riolo na pangallahu Subhanahu wa ta'ala mati resurimun rina maka angkai ikut bermajelis ta'lim di bulu watang dan itu mancaji pasidak kata rilalan na iyewe asot. Maka dari itu pasti kata ritu jere kiro paralui na cinrolai nasaba asukurukeng. Niyekia untuk menumbuhkan kesyukuran. Maka dari Tuhan Regurta lalangannya asukur kamu nama tandre ritu jere kiro rilalan na akalino kamu nasaba pakarajai pengobahu Subhanahu wa ta'ala. Makanya idi atan na puasewa nah patuk-patukat tu sarikuamang itu syukur untuk menumbuhkan rasa syukur ritujun na papidalik na pangala ta'ala cukup kilo yawa. Idi ang kauto na cukup nilo yawa alhamdulillah kan autoku maga pabali bolaku motorok minapunay. Ang kay motorok na alhamdulillah. Ang kamo motorokku maga pabali bolaku sapeda minapunay. Ang kay sapeda na alhamdulillah. Ang kamo sa pedaku, maga pa bali bolay, tigi-tigi lo malalam. Iya malalangnya alhamdulillah. Ang kamo pa tanaga, nawiring nga pangala ta'ala, upake malalang mo sige. Maga pero bali bolaku, taluton ni munro bola kipon.
Iya roke poy alhamdulillah. Ang kamo palisan na wirenga po ng Allah Ta'ala. Ang kamo pa ati machinon na pinrenga ka po seway na upake rampi-rampi ako asangan na po ng Allah Ta'ala rilalan na sikiri. Maga pa iro baliwala ko. Patataw ni mati na din ang kanalisu pema. Kamakwaro carana na to sa palalang nga sukurukang. Iya mi kota giling ni marajit to sukurukang eh. Ya kota giling ni marajing. Ang kamotoro na oto na pikiriki. Ya na to na nakanan reguruta. Ya komelo kumanyama papinabdi mo rito yun na papidali aja mo susayale mo. Ya kawaramparan na pinrangan kay ko nga Allah Ta'ala. Ang kay rilalampar kata gena tapake malioto motoro na tali. Ang katulad bina manyamat tinrota. Degata pikiriki. Iya misesa makaku kumero sa liwang. Waramparang ipinrangi poleri pangala Ta'ala. Gena mali motoro oto na nawanaway. Tanamala saulu. Decang ininrang. Tapi ya si tinajay. Aja na makanja tu koto matinro na ang kalunguy. Ya ko kaluku malibu yang kalungi liwa rajin. Cede milenggo buang ulu pasade cicila baja. Matinro si pemang moto si lenggo si cicang pasad di si cicila sangadi. Matinro pemang lenggo si cicang pasad di si cicila si ulapeng. Idi matola sayulta. Dena ya ciang neyekia iya ritu jire kero aga gawadinge patanangi atita na makanja carata makasih biar riulona pengebawa subhanahu wa ta'ala. Kemudian pasidaka selanjutnya mi cawa-cawa cak biru di situ kan itu pasidaka. Ya ko boleh ki bolada tasi pulung oke majelis ye di dalam Masjid Nurul Huda Bulawata gilingi lo kiri mi cawa-cawa cak biru ki pasidaka ya tu. Gilingi lo kanang mi cawa-cawa cak biru ki pasidaka ya tu. Gilingi lo mondri si tanga ki si tarupa ki gini cawa-cawa cabiru ki alhamdulillah pasidak kayak itu. Dengan catatan ia pernah mancaji pasidakka narik ko ang katewa si bawah. Ia pernah mancaji pasidakka cawa-cawa cabiru tak kong katewa si runtu. Ang katewa si bawah. Ia mi ko aleleta tami cawa-cawa cabiru mi cawa ale-ale. Hindi mataw tumakka na. Taniya, wadi saliwang itu ya. Ha? HP nami, iya ko bunda si bawa mi gare HP nami cawa. Si ditulas aja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketawa juga itu sehat. Ketawa juga itu sehat. Dan ya ketawa juga itu bahagia. Dan jarang-jarang orang bahagia di nama kanja adudungal linuna. Maka dari itu mari kita perbanyak senyum, mari kita perbanyak sedekah, mari kita perbanyak segala sesuatunya. Sarikwam mengiakalinungat tak namasi pengebahu subhanahu wa ta'ala. Nasabari na tumatan risukuru rilalan na akalinungange na ipakaraja puasiway na pabilaiki boleh ri abala ia ang kenapatentu pengebahu subhanahu wa ta'ala rilalan na akalinungange. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai kesimpulan yaitu Allah ta'ala nawirengi pakai toto, nawirengi takdir nasibawai nasabak pak bura patawa rilalan na akalinungange. Ya ro pak burana Allah ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian dibalik musibah itu jere kero nataronga kiri lalana akalinongata angka amalan nataronga ki sarikwamangi natamabila boleh ri abalae nomor sidi pamigewi milau toba ri Allah subhanahu wa ta'ala milau damper ri padatta ri pancaji
tapamegewi sikirita rilalanna akkalinongata makuto poro tapamegewi pasidakata rilalanna akkalinongata mamagi-magi na mancaji patola abala risininna rekero abala iya angka na pangulong ki pangobohu subhanahu wa ta'ala na wading sejahtera akkalinongata manyamang akkalinongata makuto poro saupa pinadita na wadi salama akhirata insyaallah amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mamagi-magi wadingi mancaji apati ruangan riseseta na wadingi salama linota salamat to akhirata napasi pulungi pengembahu subhanahu wa ta'ala rilala surugana mati iyamanam amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.